Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Cesar at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Makunak asaan ang naragsak ti childhood ko. Ngam ita, naragsakak, ta nakabiro kak iti babae anangayat, ken nangawat iti kinataok. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Cesar. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ijay kapanggasinan nga agadal, Cesar. Diyak kayat ti agadal ijay, nanang. Kayat ko dito'y bagyo nga agadal. Saan ati kayat mo ti masurot? Nagastos no dito'y ka nga agadal. Adayo ti pagadalan dito'y. Masapul nga aglugan ka. Sana bali ijay probinsya, taas si daglaang ti pagadalan. Mabalin mo apagpagnaan. Apay ngamin asaan yung nga ibaga kanyak. No asino ti pudpud no nga amak, nanang. Anya ti amu tayo, no matulungan nak iti panagadal ko. Kunak met alipate mon ti may papan iti amam. Saan nakametlaang apagan ano day chay? Gaputaaddan pamilyana. Uray ibagayo kanyak, takayat ko ama-am-am mo. Awanan damag ko kankwana. Jak amuno sa dino ti ayan na. Iso asaan mon asang kadamag ti may papan iti dayta. Lipate mon ti may papan iti awanan bain nga amam. Iso ni Uncle Mogreto, dito'y kabalay da makipagnaan. Naimbag nga aldaw yo, angkal. Tas tamat kan kabaraw. Dakkel kamat kaya man. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ko, manong. Basta saan mo aliplipatan ti obligasyon mo kan kuana Nugipita, tawan maitid ko, ano sam kumaa, manong. Saan na bale, tanagagat ti anak ko. Mabalin mo matan ang maibaon-baon. Dakkel matan akatulungam ti anak ko. Taado ti amu na at trabaho. Kasta ka de. Saan nasadot to'y anak mo? Ay saan, manong? Nagagat day ito yung ubing. Wala nga ron. Umanog utaklatan iti kayat mo. Agagagat ka dito'y Tumulong ka iti amin at trabaho na. O, nanang. Saan ka nga agsadot-sadot? Tapno saan da ka apapanawan? O, nanang. Alang nga rod. Agpakada akon, sumang atak matlaang ita ije bagyo. Panawan dak adagos, nanang. Katwan taagur uray dagiti kakabsat mo. Kan amangan no agungot ni uncle mo arande. Anyamatan. Panawan dak ladagos. Sa anak payla ang anairwam ditoy. Irwam mon ti bagim, gaputadakkel kan. Bumangon kan nita, ta mapan ka giwayway tinuang kan kaldeng, sakbaya mapan ka giskwela. Anya? Nagsapa payla ang matangkal. Madamdaman ton. Tsak kaya ti sadot, ang makipagnaed di ti balay ko. Alan, nukunak bumangon kan. Sige nga rod, angkal. Bumangon akon. Bumangon ako na mga di ka matagkireen. Sige, angkal. Bumangon akon. Angkal, ayan nga'y matibalon ko. Nakita ka karnit baboy tibalon ni Manang Rita. Iso ka di matibalon ko. Apay, at ka di itad ti inam para balon mo. Awan ka di titid na, angkal. Awan, iso nga ano sam tagbalon ni ti tuyo. Anya? Apay, at da reklamam? Awan, angkal. Ngala, sikan ti mangisagana iti balon mo. At da tuyo, anaprito dita. Awan, angkal. Manang Rita, nakitak mo't nga inikan na ka ni Uncle Greto iti 20 pesos. Mabalin ka di nga agudwata. Tapno mapadasak mo't timaadan iti balon a kwarta. Naglaing kan ngay, kurang pa'y kanyak daytoy 20 pesos. Ita, ibagam nga gudwata. Dumawat kamat ngamin ka ni nanang mo
At dapay nga mintalo akakabsat ko ababasit. Isu amarigatan ni nanang amang ipawit iti kwartak. Di ano sam ngawan kwartam? Naglaing kan no bawasan pay laang ti kwarta. Uray day ta 5 pesos laang nga rod. No isu ti kabaalam nga ited. Uray piso, saan ka nga ikan? Kurang pay dayto a kwartak. Mawatam? Kumusta kan dito'y anak? Nanang, kayat kunti sumurot kada kayo ije bagyo. Jakon kayat ditoy. Ano sam kumapay ti agyan dito'y anak ko? Nagrigat ti trabaho ditoy. Siya ti pagtrabahon da. Ngam nagimot damot kanyak. Ano sam anak? Tapno makaeskwela ka. Basta, lipasak laang ti grade 6. Sumurot akon kada kayo ije bagyo. Saan ka akabailan apagadalan ni Jaya anak ko? Di uray saan akon nga agadal, nanang. Anya ngay nga rod ti aramidam. Agtrabaho ak. Ubing kapay. Awan mangawat kan ka iti trabaho. Di agkargadurak ije palengke. No kasta sumurot kan iti inam iji bagyo. Wan, angkel. Di saan ka na makaadal ijay? Uray angkel. Agtrabaho ak laangan. Dito'y kalangan ang agtrabaho. Awan matangdan kung agtrabaho ditoy, angkel. Anya nga awan? Kasalungay ti kan kanam. Dayjay ati tangdan mo. Saan nga umanay dayjay atangdan ko, angkel? Di dakto pa'y pagsidaan iti naimas. Anya? Talaga ka di akayat mo ti sumardeng nga agadan. Awan matla ang pangpaadalyo kanyak, nanang. Ala, agkargador ka nga rod. Ngam orno ngam ti masapulam. Iti kasta addan to aramatam nga agadal. Anya? Ituloy ko ti agadal? Katun Masadutak, nanang. Saan akon nga agadal? Nagrigat ti agadal nga awan pulos kwartana. Oh, nawadwad din na sa pulan tayo ta. Mapantaginom. Sige, mapantakid ya ginom. Ang mga no, surutan na kamanin ni nanang mo. Kas iti sigud itarayan ta. Apay mo't nga minasan mo na kaya tiyag eskwela. Makapaboring tagi eskwela. Uray mo't sika. San ka mo't anagadal? Una, tawan mo't mang pilpilit kanyak nga gadalak. Ulilak mo't ten. Sika ngay, at dapay mo't nanang mo. Uray adda nanang ko. Tadamot sa bali a pamilyanan. Anak naklaeng, idi balasang paylaeng. Lopay kasta. Madlaw mo't ngay patag na kalata. Tauray na kala surut-surutan. Yung masurunak, no kasta surut-surutan nak. Di nakpay lagi, di baybayan. Miss, nadagsansamot day tawit mo. Amangan no kayat mong itulod kan. Tapno saan ka amarigatan. Ay, sige man nga, Rod. Siyempre, adda bayad na Alangan mo't ngamin asaan ka atang danan. Sa dino ka diti pangituludakan ka. Sumurot ka latang kanyak. Narigatan, amangan no itaray mo pa iti karga. Nabayaga ko na kargador ditoy. Ngamawan pa intaray ko akarga dagiti customer ko. Oh, alang Rod, sumurot kan kanyak. Saan ka na sumanaong? Agawid ka kuman ni Jebalay, anak ko. Kita umantay tsuram. Nanang, nasayat mo ti kasasaad ko ditoy. Kumkumpur mila ditan ti pagturturugam. Agawid takit din. Diyak kayat nanang, agtrabaho ak. Awan mo't papapanan ti tangdan mo. Tayin inom mo mutlaeng. Bayandak ka din nanang. Dakkelakon, isuasan dakon asurot-surutan. Kabalak mo tanapakanan ti bagbagik. Jak amo no anya ti aramidaken ka, anak ko. Maragsakan ak nakakita manan ken kamis. Nagadumanan ti awit mo. Itulot ka manan ije paradaan nyo. Mabisinak. Itulod nak pa'y nga umuna ije panganan. Mapanta pa'y mangan. Urayin kalatan amalpas amangan, ma'am. Saka itulod ije paradaan nyo. Awan matla ang kwartak apangkaan ko. Joyce, kunam latang kanyak. Di ka madanagan. Siyak ti mang bayad iti kanam.
Agyaman naklaunay ano kasta, Joyce. Manggayam. Siyakmot ni Cesar. Alang arod, bagkata mong dagiti karga tamapantan. Mabisina kon. Bilibag matkan ka, Cesar. Tapay mat. Kayan ayat mo gaya man ni Joyce. Nasingpot mat gayam day a Joyce. Kunak no awan namnamakan kwa na. Ngam kayat nakmat gayam. Anya nga ti trabaho dagiti dadakkel na? Nalawa ti gardinda. Iso ti pagsapulan da. No kasta. Addan to pakitrabahwam no agkatuluyan kayo. Sa anak ton a kargador. Agbalinak ton a farmer no bilang laeng. Masikuga kon, Cesar. Iso adumanon kayo ang tagkasartan. Amo ka dindang iti dadakkel mo masikugkan. Wen, iso nga rod ako nada kayat da ka makasao, tagkalay satan. Saan dak nga ta kaungat dagiti dadakkel mo? Iso nga rod nga umay ka makisao, tapno saan da makaungat. O sige. Ayabak ni nanang. Taumay kami makisao. Kumusta nga itinapan nyo pan nakisarita? Talagang awan makunak iti pamilya ni Joyce. Nagsisingpet da. Amuda nga awanan kami. Ket isudat ti ad-adda nga aggastos iti panagkasarmi. Ay kat nagswerte kan ngay. Mabainak mat Agasang ngay. Awampay balay ko. Sa dino ay tipagyanan nyo. Ijayak to kano balay da. Ken ikanda kami ken ni Joyce iti daga amulaan mi. Iti kasta. Adda kano pangrugyan mi. Swerte ta baget. Natsambaan ta tinangina a presyo tinateng. Swertetan sa tisikog mo Gapo day ta iti kinagagat mo nga agmula. Una, tainik kanda tangarod iti daga. Di alis tuwak matamulaan. Sapay kumata kastoy akanayon. Iti kasta, makaipatakder ta iti bukod ta abalay. Agurnong tangarod baget. Ket agmulak tumanen. Rumbang laeng. Nang runa kat dandani akon aganak. Saan ka madanagan baket? Nagaget to'y asawam. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. Damag ko nga gipatpatakder ka niti balay. Una nang, ininutan mi ti agpatakder. Maragsa ka nakparakan ka, anak ko. Una rog nanang. Jak namnamaan, akas to'y ti pagbanagak ita. Iso ngagsingsingpot ka iti asawam, kan kadagiti nakaikamangam. Una nang, kasta talaga ti aramidak. Nasaya at mat. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan ti asawam. Manang Rita? Kasano ang natuntunam to'y balay mi? Insuro ni nanang mo. Anya ka di ti masapul mo? Agpakpakaasi ako mataumutangak. Ada iti ospital ti anak ko. Katawan sa bali ang maasitgak dito'y bagyo no saan asika. Anya? Dito'y kakadibagyo anak asawa? Saan? Ada aklang dito'y bagyo. Gaputa dito'y anak confine ti anak ko. Kasta ka di? Ala, nibagat ko nga ron ti kasaritam. Taiso ti para igim iti kwartami. Ay na, agya manak insan. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan iti naararamidak iti kalabas. Ay na, saan mo napanunutan day jay manang? Nabayagan day jay apanawan. Ken, jakon kayat alagipan. Sino ka di dyan masidagkan ka? Kasinsin ko. Isuda tinakipagnaedak, idi ubingak pay. Di, dakkel nga rod ti utang mo anaimbag anakam kadakwada. Saan ko amay baga kasta, bakit? Gaputa kabayatan ti kaadak ijay. Siyak tinagbalin na para trabaho da. Agbalon da iti karni. Idinto ta siyak, kat tuyo. Adabalon da kwarta. Idinto ta siyak, kat awan. Kasta ka di? Ay, kitaam lang agpaiso ti biyagan niya. Ang kasano anasapulan na ka? Imbaga kano ni nanang.
Amang ano na panimutang ka ni Nanang? Awan maitad ni Nanang. Iso nga imbaon ni Nanang ditoy. Ala, bay amlatan, Cesar. Nasaysayat asika ti tumulong, ngamtay sika ti matultulungan. Ita, awanen sa pulak iti biyag ko, Mr. Lonely. Sigud ket awan turong ti biyag ko. Nga manipod na maamok ni Joyce, nagbaliw ti amin. Ket day talaunay ti pagyamyamanak iti Dios. Tuy pagayam mo, Cesar. Agyaman pagayam Cesar, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, no anyaman ti kasasaad mo iti biyag ita, dayta ket paraburken ka ti apo. Ket sapay la kuma, ta itultuloy mo ti agbalin, anasayaat a tao. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Cesar at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailingad itinaga na Cecil. Adi na kayat apadakamat ti adres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Mr. ko. Awan ti makunak iti kinaanos na kada kami, iti dua nga anak mi. Nangatumet ti saad na iti opisina da. Isu asan a problema, uray no sa anak nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Cecil. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, sweetheart. Apay akas tati panangkit kitam kanyak. Mark, nabayag tan nga agdandan na. Sa nga 10 na taon na, duwan dagiti anak ta. Ngam addamang mangeg ko nga ibagbaga dagiti tattao maipapankan ka. Bayam kadi idang agsao. Jakman kaya tapat yan. Ngam saan da nga agsarasardeng dagita? Ay na, kaya't dala nga agaramid iti intriga. Kasta dagiti chismosa. Bayam ida. Siya nga asawam, awan sabali nga inakayaten. No di da kayo apamilyak. Tandaanam kumaday ta. Ni, Manong, itaman pa yan nakabisita ka dito balay. Umunag ka Ada nila kay mo? Awan, ada trabaho na ita. Uray Sabado? Ag-overtime da kano kadagiti kakadwana. Nasken na maamuam tinakitak. Ha? Aanyo da ita? Ada nakita nga inlugan na iti kotse na a babae. Anya ko maita? Anya kumaita? Kunam? Adda babae nila kay mo. Ay na, ni Manong Met, adala ang nakita mga inlugan na iti kotse na babae. Ibagam a babae nan, amang ano office mate na lang dayjay. Wano, kabagyan na. Natalag ka unay kinila kay mo. Tikit di aramidem. Sukimatem dagiti aramiden na. Di mo itulok, alukwen na ka. Apay ang narabyan ka manan asim mangpet. Nag-overtime kami nga road. Sayang mati overtime pay. Kunak man na half day ka lang itanghal daw. Isa pinagrubwat ko dagiti umbing. Ha? Ay, uwan niya. Ay, saritaan tayo, amapan tayo kumagpasyar. Ay, sorry sweetheart, nalipatak mo ten. Kasta kamot talaga. Dagiti ubingay, Naturugdan anyat orasan. san nabale. Intun sumaruno a Sabado, ikarik, matuloy ti panagpasyar tayo. Addan tuman papanamon. Awan, kasaritak to intun bigat dagiti anak ta, tapno saan da gumura kanyak.
Kinasarita kong dagiti ubing. Anya iti kunada. Intun sumaruno a Sabado tayo arumwar. Mabalin ka di mataguraan dak, kat nakanano sak. Siguraduam, apay-pay day nga imbagam kadakwada. Nagkari akon kadagiti anak ta. Iso atong palakon at talaga. Mark, Trixie, apay nga adda ka ditoy. Kadwak ti pamilyak. iso ka di dayjay ni misis mo? Di mo kitaan. Pumanaw kan. Kaano ka nga umay di apartment ko? Intun bigatan nga agsarita. Ala, pumanaw kan. Okay. Mark? Sino dayjay? Office mate ko. Ah, Napananda giti ubing. Ay, mabilang ha. Surutak ida. o sige. Maditi marikrik nak iti dayjay a babae. Nasaya at matanagkita ta dito palengke, Cecil. Di mo ngamin masahon ti mapan iti balay mi, manang. Jakla kayat amakita ti rupa di asawam a babaero. Ni manang mo. Kat punumat. Adon ti mangibagbaga nga da babae na. Ngamsi ka. Di mo pa dyan? Gaputa saan apod no day manang. Anya saan? Atidog ka no ti buok di babae. Kan na po daw. Saan ko apat yan? Aging gaasan asyak amis mo ti makakita. Kasta unay ka ngamin ti panagtalak mo kinilakay mo. Kasano ngay, numatakwatam apod no nga da babae na. Muna ako na maturog, sweetheart. At dapay sarak ko inton bigat. Mark, dapay ko maibagakan ka. Anya day ta. Saan lang namin adwa at tao ti nakaibagakan niya iti daytoy. Adudan anak ang ngaga. May papanitian niya. Adda ka no babaim. Pudno ka di? Di mo ka di patpatsin day ta amang mangeg mo. Di naktalikodan. Ibagam ti pudno. No adda ko mababaik. Apay nga rod. Abuot iyaw awat ko kan kaswaldok. Agaw awid akmat dito'y balay akanayon. Ay na, bakit? Sabsabidungan dala ang ti panunot mo. Tantandaanam ko ma. Awan babaik. Kaya't ka makasarita iti personal. Taumay ko ipakita kan kaday tiladawan nila kay mo, akadwa na di babae na. Manang, nabayagan amang mangag ko dayta. Amok asaan apod no dayta. Saan ka di apod no day ti aladawan? Oh, Ha? Dayta nila kay mo. Ka-holding hands na di babae nga atidog ti buok na. Kinadwaan na nagpaparlor. Amok no sa dino dayta a parlor. Gayem ka no di babae na di akin kukwa di ta parlor. Anya? Ay na, saan ka nga agsangit? Apay kumaasangitam ti kasta a klase ti asawa. Ha? Ti aramidam, komprontaram ni Mark. Saan amabalin day tangar aramidan na kan ka? Rabi ka manan anagawid. Nakaturogan dagiti ubing. Nabanugak, kahit kung tiyagin na. Mark, naskan nga agsarita ta. Mabalin ka di, inton bigatan. Mabalin ka di nga itan. Agtugaw ka. Bakit? Nagseryoso ka maten. Kaya't ko nga ipakita kan kaday ti aladawan. Oh. Nalawag asi kaday ta. Kan ti babaim. Aglibak ka kadipay. Ha? Mark? Kunak no nasingpat ka nga asawa. Nabayag na kami mat gaya man aluklukwan. Pakawanan na kuma, Cecil. Pagbabawyak ita da ito yung inaramit ko. Rumbang laag. Hawanan kay tibayin. Agbabawyak. Tadus-dusahan na kung tiapo. Masakit ita ni Trixie. Kunakon kat. At the cancer na. Stage 4. Kat. Anya ti kayak mo amang ngagan nga ibagak. Kalpasan ana ilamang nyo itinagbayag apanawan ti relasyon nyo. Adan taning tibiyag na. Anya.
Amo ka nakabasulakan ka. Kat, agkid dawa kiti pamakawan kan ka. Dakayo iti anak ta. May salaang tikid-kid dawag kan ka. Mabalin ka ni. Apalubusan naklata amang sarongkar kan ni Trixie. Ita, tandantani tibiyag na. Naganos kalakit din aya. Ta pinalubusam latta abisitaan na jay babae na. Gaputa ko na nga ada cancer na, manang. Hay, no siya, sa anak nga umanugot. Ada ka nung aminan taning tibiyag na day a babae. Kat gapu iti asim, pinakawan mo nila kay mo. Wanan kaasim nga. Ay, sa bagay, para kadag iti ubing. Sapay ko ma, tagpatinggan ti amin. Awan mo't makunan nila kay ko, ta pinakawan ko matan. Saanen ang makabirok nila kay mo iti kasken kakaanos. Kayat mo ka di mapan iti beauty parlor, manang. Ah? Ay katwan ah. Basta ilibre na klakit di. Apay kitinasaan. Napanunod ko ngamin pantapadasan ti agpa-parlor. Ijay pagpapaparloran di babae ni Mark. Wan, amok day jay. Sige nga rod, manang. Mapanta. Actually, bumangbangon pa lang dahil yung parlor ko. Na-mismanage nga min idi, jay sigod nga aking kukwa. Ha? Kunak mo si katisigot nga akin kukwa? Trixie, tinagan jay sigod nga aking kukwa. Tigaga. Dantumit nga min lalaki na. Kasta ka di. Panagkunak, isuda pa lang iti lalaki na nga aging gaita. Mark tinagan day jay kat. Mark? Supervisor day jay lalaki. Saan ka di nga ada cancer na day a babae? Ni Trixie? Ha? Kasano ko maamaadan iti cancer day jay babae? Kunak no kunada nga adan taning tibiyag na. Pachimet. Nalaing-laing nga agaramid iti istorya day jay babae. Isukat na nalugi day iti parlor mi. Gapo iti kalukwan na. Oo, sige. Lepasan nga rodan ako layan ti buok ko. Ay, madamag ko man laeng. Apay nga mamom ni Trixie. Ha? Kwa. Saan ko nga mo? Kat, nakadamagamet nga da cancer na. Ay na, itid ko kang kati address na. Tamapan mo pen ken no ada cancer na. Kalpasan na, agsubli ka kanya. Kat no ada cancer na, o di ilibre ka. Patpatsyamit nga ada cancer, dahi dya babae. Oh, anya tinadamag mo iti day jay abakla iti parlor. Maipapan ka ni Trixie. Jay babae ni Mark. Trixie gayam tinagan na. Ada kanyak ti address na, manang. Kat, anya ti kayat mong aramidan. Anya nga ta. Numapanta kitaan. Sige, mapanta. Kayat ko lang atakwatan. Nupod no nga da cancer na. Akas iti ibagbaga kanyak ni Mark. Oh, anya ti aramidam dito eh? Siyak lang ti asawa ni Mark. Anya ko maita? Inagaw mo ti asawak. Teritoryok daytoy. Saan ka nga giskandalo? Kunak man no da cancer mo. Nagkunagan ka. Kita ang man tilangak nagrupropa ak nga addaan cancer. Ang mga nusikat ti adda cancer na. Huwanan ko iti ba? Ipatam ti buhok ko! Cecil, gusto day tan. Agawid tan. Guston. Patanak manang. Tungot at na ti aga-agaw a babae. Guston. Awan bibiyang ko nusikat ti pudno nga asawa ni Mark. Isuti ka sa ritam. Sana siya! Mabalin ako nga ibati dito balay manang. Kabailamon tagmaymays na. Uwan, adamot na iti ubing akadwa. Saan ka di nga agawid ita ni Mark dito'y balayo? Awan bibiyang ko iti dayjay ulbod a tao. Agdesisyon kan ading ko. Umay kayo latang agiin na ijay balay no kasapulan nyo ti baro apagyanan. Hawanan kay tibain! Pumanaw ka! Pumanaw ka! Pangasim, saan ka kumangagwala?
Agsarita ta kuma. Anya kumapay tinas ka na pagsaritaan ta. Pangaasim. Pakawanan na kuma. Babaero ka lang arudon. Ulbod ka pay. Mangagdag iti ubing day tanga ibagbagam. Agtarna ka kuma. Kunam nga da kanser ni babae. Ngam saan? Awan mat gayam. Takno na waya kayo laang ang kitkita. Saan ko abasol? No nagmilagro. Kat naawan ti kanser na. Ulbod ka! Saan na ko na malilaw pay? Pimanaw kayo gaya may balayo. Wan manong. Pimanaw kami kadagiti anak ko. Umay kayo balay, no awan pagyanan nyo. Makigyan kamin kadamanang. Ta nalawlawad di balayda. Jak laim pagarop. Ama aramid ni Mark dayta kada kayo. Uray siyak manong. Kasta unay ti panagtalag ko kunkwana. Ala, sana bale. Tinapatag, naamwamon ti kinapudno. Wanya, ada kanser dayja at Trixie? Napigpig sapay ngam siyak. Natangsit dayja babae. Nagadun ti linoko na atao. Wan nga rod. Ay, sorry Jak mat impagarop nga asawam gayam ni Mark. Pinirdi na ti pamilyami. Kasta dayja babae. Adun a pamilya ti pinerdina. Daksang gasat. Tanagbaligyan ang perdi iti pamilyami. Apay nga ipalubos mo ama pasamak dayta. Lumaban ka. Kasano dagiti anak yo, nubaybay amlatan nga isu dati agden na iti dayja babae. Agsubsubli ita ni Mark, Mr. Lonely, ngam kasladyakon kayat. Para kanyak, huston tinaminsan, alino ko na kami. Tuy pagayam mo, Cecil. Cecil pagayam ko, aginggat mabalin. Nasaysaya at kuma, no maurnos ti amin. Ket mapagtalina ed tinasaya at apanagdennayo, kas may sa pamilya. Gapo nga rod, taaddaan kayo iti anak. Nang runa, taubing da paylaeng, ket kasapulan dati ama ken ina. Ikam iti sabali pay agundaway ti asawam. Nupay kasta, adda amin ken ka apangaddeng. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Cecil, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan as Silin. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalaingak amakiapa at dalabasit mangeg ko kontra kanyak saan ko apalabsen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Celine diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapanak makisagkala kay. Isupay titangdan ko nga igatang ta iti masida. Ay katuna. Umayak kumamat ng agarado ak ngay. Syaklat tan ti makitangdan. Agtrabaho ka iti talon tayo. Tulungan kanto inton mabalinan araupan ti talon ta. Agawid ka nga ron adagos, numalpas ka makitangdan, tasikat agluto. Ay katuan Anya ti kayat mo asidaan. Kumporme, makamukan. Noon niya ti kayat mo, kayat kumutin Bapat ka magayang makisag ka si Len. Wala nang, da kayo ngay, papanan nyo may. Mapana makisag ka. Sa dino ti pakisagkaan nyo. Ken kumari bekang. Kat isumat ti papanak, nanang. Kaagkuyog tan angarod amapan. Nanang, awan pa'y mabalin araupan atalon nyo.
Awan pa'y nga raw. Ay kat agpapada tayo nga rod, Sino mat dahi ta babae kadwa tayo nga ado ti inanananang. San ko nga amo no asinaw? Itaklaing ba't ang makita? Nagalas mo ti ugali na. Ado mat ti panagtugaw na, ngam ti panagubra na. Katbay-bay amon Dinapatag ka ang trabaho kalapta. Malugin ni Nana Becca, makasta ti swelduan na. Katadamat ken kwa na no alaan nan tuman ang makisag na. Di ka sumanao, tama nga no adama kang ngagkan ka kan idanong da iti da ita babae. O, di nasaya tapno agbain mo. Adday ta ti sweldom tarabitab a babae. Ti kunap, saan adumanon kanyak ti bagbagam? Kaanak-anak ni Auntie Bekang. Siyak ti tinalak na amang bantay kada kayo. Iso nga uray agtugawak iti agmalmalam, awan bibiyang mo. Nagalas ka ti ugali mon? Kasmot laki nalaad mo. Ha? Amok nga rod, akaanak-anak ha? Imbagam kuma nga rod, tapnamok. Tiamok kat natangdanan ka, sadot. Inton maminsan, saan nga min atila pakibibiyangam? Day tala trabahom ti pakibiyangam. Ay na, isaksakit ko lang ni Nana Bekang. Sayang lang ti itangdan na, taad-ado ti panagtugaw mo, ngam ti panagtrabahom. Tapno ibagakken ka, biyangot a babae. Saan nak atinangdanan ni auntie? Timulo nga kalibre. Iso nga awan bibiyang mo no ad-ado ti panagtugaw ko. Ay kat imbagam kumaa nga impakpakauna kada kami. Kasano nga rod na ada tumulad ken ka? Gapot ta saan ka para mag. Iso asana rumba nga ibagak pa lang dayta. Ay ko iso nga rod Saan ko nga rod nga amo? Apay nga makaungat ka. Inton maminsan ngamin, agdamag ka pa'y nga umuna. Saan ka ta sumanao ka? Wano saan? Nagdamag ka kung maadiretso kanyak. Tapno na sungbatan ka. Sikat ti saan anak isao anasaya at kanyak. Nakaungat ka la adagos. No talaga anasaya at kaatao, saan ko maakas tatipan na kisaom kanyak. Dorbab ka ki di Ti awanan bain na babae? Nasakit tinakom na. Apay, amok nga raod akaanakan tinagpasak ka. Ay kat binaybay amlat ta kuman anak ko. No nagsuri ka, di saan kayo kuman nagsinong baat? No nasaya at kumatipan na kisauna, di saan ko kumamot anasong batan, nanang? Ayan niya kalaki din aya. High blood ka mo nga minumaminsan. Apay gayam pinaayaban na kayo ni Nana Bekang itay, nanang? Anya timbaga na? Uray siyakla ka noon ti umay agsag ka inton bigat. Iti kasta maliklikan ti panagsinong batyo manan iti kanakan na. Na yan day jabak bakutan. Jay kit din kaanakan na asadot ti isakit na. Awan kit dit ammo na Ay ka natural nga isakit na ta kaanakan na nga raud. No di na kaya't amapanak inton bigat, di saan lang. Apay, iso lang ayat ipakitang danan. Umay kan, tamangan Ay na, huston day ta pa nagmismisuot mo. Lipatan mo day diyan napasamak, ta sumangutan iti panganan. Nasakit pa'y lang nga tinakam ko. Ay na, bakit? Ikatam nga minti ugalim, analaing amakiapa. Anya nga ti kayat mo ngay? Agdumugaklatan akasla natuktukan abisokol? Ano ba sitla abanag? Palabsamon, bakit? Para kanyak, saan abasit lang abanag dayjay? Ala, huston bakit? Taamangan nuda tapay, ti agapa. Bakit? Isardang mo pa lang ti makitang dan, tas agadak dya inaradok atalon. Mapan kamutan agsak ka. No nasagad ko, nakasakakan tumat siguro, agratan taon. Ay katuan tapno makalpas tamutan. Hawon nga raw, adun dagiti nalpas ang nakaraap. May sata kadagiti naude. Ay katanya ngay nga rod. Imbag kadakwada tada traktor da. Isuman mo ti sumaruno nga iornungan ta, bagat. Ay katuan Intun malpas ti panagtatalon, agkarpintero ak tumanan. Agbiro kami kan ni tatang, iti pakitrabahuan may.
Nasagad kong titalon bagat. Umunakan nga grap. Taiwayway ko pa'y tinuang. Sigurado ang mabisinan. Wan, sige. Rugyak mo't ti agraep. Ay, nagrigat ka tibiyag ti manalo nun ay. Sapay nagsakit ti sikat ko. Ading silin. Mabalin ka diti, bumingay iti danom dito italon nyo. Agkurang amin ti danom iti talon ko. Tapno makaarado ako mamatan. Sana bale, tado mat ti danom nyo dito italon nyo. Ay namanong, kasanumat no mabayag manin asaan nga agtudo. Di pa'y kat kaasimot dagiti iraeb me. Saan mat siguro ading ko? Oray basit laeng? Ay sana mabalin, manong. Urayam nga agtudo manen. Agiin nanos tayo nga aguray iti tudo. Tawan kat nga rod irigasyon tayo. Mangnamnama tayo lang iti tudo. Sobra mat ti kinapaidam mo na babae. Tanya nga rod ti kayat mo. Ununaan ka. Naglaing kan ngay. Kaslawan masapol mo iti pada matao. Imot. Uraan niya ti pagbagam. Alangan mo't nga unaag ti sabale. Sakbay at ti bagay. Ay na, no saan ka la babae? Amangan no. Amangan no anya. Ituloy mo Amangan no kayat mo nga ipabarangay ka. No adda sana nasayat ang mapasamak kanyak. Sikat ti matudo. Ta sikat ti adda ti sakit tinakam na kanyak. Panawan ka man langan. Imot a babae. Unay kamatan bakit. Di mo pa'y laing palubos a bumingay ni Manong Dani iti danom iti talon. Adu mo ti danom. Ay na, Rod. Sakbay a panunutam ti sabali. Ti bagimpay nga umuna. Kaasimat nga raw, tasaan pa'y anak kaarado. Adu mo ti danom iti talon. Siyak ti asawam, Rod. Iso a siyak ti kampyam. Gaputa siyak ti adda ang mga ayat kan ka. Apay, kabailan dagit at tao nga ipaay ti maipapaay ko kan ka? Data ti rumbang nga kakampi, lakay. Tandaan am dayta. Bakit? Ngam kuma, amum ti makikadwa. Ay, agabuso lang dagit at tao. No kanayon apat gam ti kayat da. Ay na, bakit? Talaga asaan nak ang maawatan. Nagbayag metten ti lumabas at tricycle. Itayak pa nga gururay. Ay, nabanugak pa yan anak katakder ditoy. Ay, aday ta. Adamot langon sumungad. Para. Di awanan baen? Nimot gayam Dani dayjay. Kat linabsan naklatan. Unay matan. Ti kinaado ngamin alumabas at tricycle. Ti pa'y tricycle ni Dani ti limabas. Balbalsen nak siguro. Ay, nabayag ka mat bakit? Awan nga rod ti tricycle. Awanan bain day dya Dani. Linabsan naklatan. Dinak inlugan. Ay, kasano, kinaapamat ngamin. Binalas na ka iti kinapaidam mo. Awan kit dit am muna Ay, Pasahero akmat. Agbayad akmat. Apay, makilugan ak aya iti libre? Ay, awan maaramidam no saan na ka nga ilugan. Bakit? Nakalpas kayo ka din anak karaep, nanang? Word, anak ko. Kasi ni Apaw, nakalpas kami. Da kayo ngay. Ay, nalpas kami mutan. Kunan ni Rod, agbirok da ni tatang iti mabalinda a pagkarpinteruan. Ay, kasta ka day. Isumala nagkuyog da itay agsa, papimanaw. Wala nang, katsapay la kuma tamakabirok da iti pagtrabahuan da. Sa bagay, nunalpasin ti Raep, awan matuna yan ti aramidan da. Iso anasaya at mat no makabirok da iti pakitrabahuan da. Bakit? Addan pakitrabahuan mi kanitatang. Ay, nagmayatin ngay, tada na birukan nyo adagos. Wan nga ron bakit? Swerte nga ron ti iruruar mi apa nagbirok iti trabaho. Nakabirok kami adagos. Kaano ngay ti papan nyo? Adda ka no kada kami, no kaano ti kayat mi nga ipapan. Kaano nga ron ti papan nyo? Domingo mat ita,
Di ura inton bigaton. Alang nga rod, mapanaklatan di ta istor, tagumatangak iti si daon ta, kan balunam inton bigat. Anya pa'y tigatangam, Silin. Day ta aminan, ading ko. Kwenta amon. Mabit laang Ay, sibuyas pa'y gayam. Mabit laang manang ta mga laak. Awan ka din? Awanan, ading ko. 432 amin, manang. Nalipatak mo tan. Mantika kan soy pa'y gayam, ading ko. Mabalin ka diti sumingit, ading ko. Nalipatak namin nga inidop niya lutlutwag. Basang, 20 pesos man nga asin mo. Sana bali taday talaang tigatangag. Nay, apay, senior kayo? Takayat yu ada kayo ti umuna? Kuha ngamin, ang mga no adupay tigatangam. Ang mga numaksot ngamin ng jalutlutwag. Ay, saan kayo matgayam a senior? First come, first serve Urayin nyo ti batang yaw. Nagawan ba't a konsiderasyon mo? Ato yun ti asin mo, madam. Ito yun tulat ta ti bayad yo. Sayang amin, numaksat pa jalutlutuin nyo. Ay agyaman basang. Taman nakaawat ka. Saan akasla dito customer mo? Ita akla nakakita ti kastoy a klase ti tao. Awan pa'y konsiderasyon na. Sige, panawan kayon. Talaga, mat nga inununam day dya bakit Ay na, manang, nasingpat ni madam. Amok day jay. Gusto mat ngamin ti kunana. Kasi mat, numaksat di ilutluto na. Ala, kwenta mo numano amin ti bayadak. Taday tumatan ti maudi ngay gagatang ko dito istor mo. Ay, talaga anagalas ti ugali, manang. Agdi na, magti kinalaing mo ang makiapa. Awan gayem mo ano kasta kalaang. Balbaliwam man day tanga style mo, manang. Bakit? Masapa ka nga agluto inton bigat. Masapa kami kanitatang. May kami man. Ni tatang samot day jay. Round. Dumanon kayo, tatang! Tatang, apay akadwayo day tan nalaing asumingit, nga uray saan pay mat a senyor. Ay na, bakit? Anya ka di. Apay akas tati pa nagsasaum iti agbalin abos me. Asawang gayam da ito'y bastos a babae, Rod. Pasensya kan, ngam saan kan akayak nga agtrabaho kanyak. Anya, ang madam. Ang mga numabalin na pagsaritaan tayo daytoy. Pakawanan niyo ti asawak. Saan nang amo? Ada kayo ti busko. Uray pay, awan urbanidad da ita asawam. Da kayo kit di ti awan urbanidad na? Kayat yo, da kayo ti umuna alakwanda? Silin, anya ka di. Ay, awan bibiyang ko. No saan mo nga watan at trabahador ti asawak? Awan bibiyang ko. Pumanaw kayo kit din dito balay may. Panaw! Makitam ita, ti ipikto ti kinalaing mo ang makiapa? Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga irurumandag. Uray nagbasitan abanag. Umanay apakiap-apaam. Ay, awan mayat ang makigayamkan ka, iti daytang aramidam. Kas ano pa ita? Imbis nga adda pagtrabahwak, awanan! Kwarod. Saan ka madanagan? Ikarigatak tagbalbaliw. Unngag paiso. Awan gayom ko. Kasano, mabuteng da kanya, gapu iti kinalaing ko, amakiapa. Ingkarigatak tinagbaliw, Mr. Lonely, napanunot ko ngamin nga awan ngagpaiso ti gagayem ko. Kat ita, ikarkarigatak ti makigayem kadagiti karubak. Tuy pagayam mo, Silin. Agyaman nakpagayam Silin iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at nakaamiris ka. Narigat ti tao nga awan konsiderasyon na iti pada na tao. Tainton si kantumet ti adda kasapulan na, sigurado asaan da kantumet at tulungan. Buhay na papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan Asilin, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.
Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.